Tiradpas Network. DZTP Radyo Tiradpas. Oras ti radyo Tiradpas. Kintipen channel 13 addan 3 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Itamalem ti Martes pitsa 5 ti mabilang iti bulan ti Mayo taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control Nenji Ruel laranang astamutin ti TV sa Tipen Channel 13 John Marie Ababa. Umay mani nagpalay lang kinagampayag tilawang at ang atang sumanglad kita maraydayaw apagtengan nyo. Babaen iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kinandani tilukanja. Ati agserbe winwagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sidadan na mangkibin kin mangpasangbay kada sinuratiyo abon nagtilandani wala kay palaunan ti mensahe kada patigyo iti biyag. King kastamutin dagiti papagayam yung unayat at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at ngidawin nyo, nagita kuminyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas. Kita tuwing arod muna, panglukata sunata, may ruknoy kada kay amin na pada-pada. Sa bumi sampaga, tao may kami agrayo tasadya. Tasikat sabong ni namnama murmuray to'y puso unggal agsapa. Tasikat sabong ni dardarete, anak kayaw puso anak pili unay. Adumet ti kunat, umay mang law-law-law ng pasig ngawbaw, hindain paay. Uray pilitek, pusok nga gaya, yuti sa bali, ngam sikat maikari. Nagdagi buwa, pusok ken kararwa, agabing nulik ko, ingat kumpalya. Sa bumi sampaga, tao may kami agrayo tasadya. Asikat sabong ni namnama murmuray to'y puso unggal agsama. Asikat sabong ni dardarekte, anang kayaw puso anapili unay. Adumet ti kunak, umay mang law-law-law ng pasig ngawbaw, di indaing paay. Uray pilitek, pusok nga kayat, iti sa bali, ngam sikat maikari. Nga agdagi kwa, puso ken kararwa,
akabinulit ko gatong palya. Uray pilitek pusok na gaya, iti sa bali ngem sikat maikari, nga agtagikwa usuken kararwa, akabinulit ko gatong palya, akabinulit ko gatong palya. Dan 8 minutos, palpasan ti oras nga alas 6. Nimsakbay na papagayam, hindi kibasa ti bunog ti Landaneo, hasta mo ti hindi kablaw yung kuminyo ti live Facebook, kit kablawan tayo muna, dahil ti papagayam tayo na yata tumartarabay ti daytoy a programa sa Muwingayo, ti Landaneo ti Luwanja, kita Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, ken Ilocos Kangrunan, iti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti daytoy a programa sa Muwingayo Gilandani ti Luwanja. Dagiti interesado mahirwarte installment ng motorsiklo at tuyon ti Rose Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Kinti amin na sangana Manipod Region 1 ng Ganat Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, hindi kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa ituruay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailwarti kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawa ng plano mangilwarti motor na nagdata mamuyo kayat na ti agkamotoran. Kuyogin nyo lang umay to opisina ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Tadda ti agur-uray 1,000 pesos. Agun ko na ti tunggal at makuyog na customer. No adda ti sa Lutsudio tubawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wenno kumontak ti via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kada kiti nadakama ta branch office ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo ng Ugyo, Tiradyo Tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisem, ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makairwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration kit requirements, to valid ID ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaya dun ti motorsiklo da in kayalanan dagiti original ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagdisan pay, anakaala ti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017 nagpababa, 2014 ng kayalanan, winuy claim sa jay opisina, ti LTO District, Candon City. Itugot yung lagday Xerox copy, ti original ORCR ti motoryo, agraman valid ID.
napapagayam, naimbag nga oras, kinmalimyo ti daytoy nga aldaw ti Martes, bulan ti Mayo pitsa 5, taon 2026. Ang medyo nga baral at napapagayam, so nga anad lang, kadit kaddatay kataltalunan, nga panaggatgatod ti tabako. Tating orog nintay kablawan da pagayam mian kayabyab Camil Kakuskos Reynalyn Garcia Romay Tokero Rosalyn Garrigari na Kia Luibara kini Marik Kabagbag ti Dom Philip Marketing Corporation Kandun Branch Kandun City hasta mo tira pagayam Rinanti Asuncion Soren Bumatay Kelvin Tolentino Ryan Carbulata Ruby Cabanilla Ilami Ayon-Ayon, Marcido Kuy Bagani, RJ Javier Majel Tibanis, Kinisarasin Ricanya, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kindon Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosor. Hasta mo king Maylina Adilla, ni Robert Rigunay, Jerome Rilera, si Tricia Ma Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Kastamot ng Grapagayam, John Davis, Bergonya, Santa Maria, Jen Aquino, Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, Waway Gallardo, Hirun Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay Ilocosor. Kastautin Gina Lintuson, Erika Tubadlo, Crystal Soren Serna, Jerome Kayabyab, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Kita tingor di pamalagip manipod, Master Control. Sa bali na mabalik makaawa ng financial assistance.
welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best of all. Agdan sa kapulgat siyam mga minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Pablawan tayo roda pagayam Orlando Gamoso and family, ti Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ti San Isidro Candon City. Hasta mutin gara Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joana Romero ni Jao Romero, ti Sis Dolce Marcanday, Robio Galimuyo di Locotora. Pablawan tayo muna pagayam Anita Labayog, Jen Wanda Sumonsing Arsiaga, Ibigbiga Sudipen La Union. Hasta mo tinakablawan tayo ni pagayam Alfonso Rayray Manariman Mat, nagbuibuya tidayto ya programa sa Mibingayog, Kendandani Tilukanja, babaan ti Facebook ti DCTP Radio Tiradpas. Hasta kablawan tayo na pagayam ang nilirakuya ti Lantag Santa Cruz Locotora, Agnes Obrero ti Talub Bantay Locotora, ni Linda Ontaril si Ontara, Tariwas Bani Pangasinan. Hasta mutin kapagayam Alex Manaug in family ti Sapang Galimuyo di Locotora, Pastor Anno in family ti Rubio Galimuyo di Locotora, kay Rebecca Dagsi in family ti Kalungbuyan, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo da Artemio Cabangcala, Irenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Chito Barcheta, Constantino Lolormente, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Hasta pa'y karapagayam Melba Rosario, Imelda Valdez si Barangay Patpata Sikin Candon City, Kenny Camil Kasatan si Paypayad Candon City. Kablawan tayo mo ti Bill Maganit Gabwat in family Pariok First Candon City, ni Nagalon in family Pariok Sikin Candon City, kini Daniel Galcon ti Kalawan Candon City. Hasta mutin karapagayam Belma Sulibon in family, John Sulibon in family ti Barangay Mabilig Sigay Ilocosoro. Hasta kablawan tayo pa pagayam Edna Tolentino ti Silag Santa Maria Ilocosoro, Erlinda Inurilya ti Arnap Salcido Ilocosoro, Jose Sebulburo ti Caburaw Santiago Ilocosoro, Venus Monte Tubidan La Trinidad Benguet. Ablawan tayo mo ni Felipe Olbinado, manariman mo nga Guibuya, ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas, babaon ti programa sa Mibingayog, kendandani Tilukanja, naimbag nga oras kin malem mo, pagayam Felipe Olbinado. Hasta ang kablawan tayo pa na pagayam Mr. and Miss Pablo Sali Bautista in family, Ipi Bautista in family di Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta mo ng Jericho Lucero, Tikireno, Tagudin, Nilocosara, Nimina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Pablawan tayo mo ni Norme Batingan, Mian Batingan, ni Rio Batingan,
ni Gretchen Lihia Batingan, ti Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan. Kastamot ni Merlin Uma and family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Ablawan tayo pa ni Renato Tingorden, Brenda Tabor ni Sherlyn Rivera, ti Barangay Ortiga, Baknutan, La Union. Kastamot din Karapagayam, Dona Bungan, Disimi Orbos, Jamaica Maymay, Rosel Largo, Asli Tumbaga, kin Maricel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family, Tinalasin, Santiago, Ilocos, kastamot din Karapagayam, Batot Las Igan Dawasin, Aimee Francia, Romel Francia, Jefferson in Aurelia, Doming in Aurelia, Luis Ganlad, Mr. and Mrs. Clayford Eileen Ganlad, de Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Relio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocos, ni Arnold Dueling and family, Tidasay, Narbacan, Ilocos, Espiritu Salvador and family, Tikabarwan, Santa Maria, Ilocos, Kastamot yung Ginipagayam, Florencio Soliva and family, Tapato, San Esteban, Ilocos. Ablawan tayo pa na Pagayam, Lynn Beras and family, Ibang Bangar Burgos, Ilocos, ni Alci Ansita and family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocos, Anthony Dueling and family, Tabor, Narbacan, Ilocos, Kinisani Calderon Montero and family, Tikinarayan, Narbacan, Ilocos. Kastaw Tablawan tayo na Pagayam, Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocos, Wendel Lorita, ti Magsingal, Ilocos, Edgar Marquez, ti Bocay Abra, Abi Kitasol, ni Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocos. Kastaw tin na Pagayam, Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Tilangkwa, San Emilio, Ilocos, Tinikerbe, Villaros, ti Barangay Matuboy, San Emilio, Ilocos. Hasta mo tinakablawan tayo na Pagayam, Nestor Sumawi, Josie Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcido, Ilocos. Kita to'y nga rod tumunadanew, ngantay basa ka naggapo ili Pagayam, Martis Salamero, te Centro 8, Claveria, Cagayan. Dahil to'y katadasad jay Pagilyan, ti Kway. Ti Daniw na Paulwan, Sam 8, ti Balayge. Dumgus tarigagay ti biyag, ket sumgad tinamnama, ngayt den barong agsapa, sinamar tinamnama araya, manggigos lawag ti dana. Iti panaglabas ti aldaw, kas kapardas puloy a dumaplaw, buyogan sa lumsum, amang sibog dagiti linnaw, amang bisibis, gagara lumungaw. Kasabong agsampaga, umayamom bang lunat agadiwara, manglaponos hardin ni parmata, amang itunda manggaw at diploma. Degas
tisigod tinamnama, umalimpatok ti awan patinggana, itinagkrusan ti dalan na nawada, sirmata masakbayan tumparda, limat ti biyag anayurit, di pulos agmaumaw anaglunit. Subahan ti apres, kalantayin rangtay tarapaap, samit ni balaygi, si dadaan na maragpat. Suray ta ti Daniw na Paulwan, samit ti balaygi. Nagapo il pagayam, Martis Salamero, ti Sentro et Claveria Cagayan, daytoy katadasa di pagilyan, ti Kuwait. Kita tuimot nga rod ti Maysa Sonata, ay may pakuyog ti Daniw na. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka man latay dalaya, nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudi kan mapuros, patay pagtungpala. Ananwem tapintas mo, ngaing ingumutem unay. Ingat umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka malatay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudi kan mapuros, patay pagtungpala. Ananwem tapintas mo, ngaing ingumutem unay. Dinat umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Ananwem tapintas mo, ngaing ingumutem unay. Dinat umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. This song is brought to you by IKEA. Enjoy. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March
month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Adapay sa nga 19 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Kikablawan tayo ruda pagayam Lorde Fusilero Marlita Gamata ti Barangay Lintik Banayuyo Ilocosor. Kastam ti Robert Badilla Randy Badilla ti Barangay Ligaspi Galimuyo di Ilocosor. Ni Elvis Ulanyo Joy Ulanyo ti San Pedro Candon City. Kastamo tayo nakablawan tayo pa ni Glory Bayang Ibya ti Santa Maria Ilocosor. Ni Mansel Sibiliano Takadina tinamruangan Kabugaw Ilocosor. Kastamo tin Karapagayam Lito Turalba in Family Leo Turalba in Family ti Barangay Kalumbaya Galimuyo di Ilocosor. Kendi Bina Rosendo and Family ti Kalimugtong Galimuyo Ilocosor. Mablawan tayo mo ni Perlita Mika Ironilla Perlita Mansano ti Barangay Kaliwakiw Salcido Ilocosor. Kastaw tinana Kasim ti Butobot Balawan La Union. Salibaging ti Talimpugo Balawan La Union. Marta Sabado Cassandra Antonio Cruz Ginaburan Balawan La Union. Astaw kablawan tayo pa ni Warlita Pascua Cortez ti Kalangkwasan Salcido Ilocosor. Ni John Rogodo ti Bugbuga Santa Cruz Ilocosor. Kini Marisa Rubia ti Kalitong Burgos Ilocosor. Kablawan tayo muna pagayam Tiri Alcantara in Family, Marilyn Pitarque in Family, De Alcantara in Family, Los Alcantara in Family, Ismail Gabo in Family, and Mr. and Mrs. Rubin Norma Valdez in Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni Albert Rapada, Opling Roquepo, Mr. and Mrs. Bullion Organaban in Family, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Astamot ni Lorna Bumaksa, di Poblacion Villavisosa, Abra, di Carmila Bilandres, di Piliganabra, Anali Asuncion, di Banganabra, Lorena Divina, di Balasiwan, Santa Maria, Ilocosor, kini Miriam Braceros, di Pakang Santa Maria, Ilocosor. Kablawan tayo pa ni Arnel Garcia, Joby Garcia, ni Aira Garcia, di Barangay Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta kin Wilson Calindas, mga Pilipinas, Diga, Rey Gallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galutin Family, di Barangay Bagani Gabor, Candon City. Kablawan tayo pa ni Fatima Valdez, Evin Valdez, Merly Valdez, Royal Kama, Ricardo Sabado, Tico Roy, Santol, La Union. Astang Kinsire Atubia, Sarlo Taglosolo, Solebarco Jamatin Family, di Barangay Makawayan, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilarabra, Tigato Dries, Tutukipa Luba Abra, kini Magellan Monses, Kitamag Villavisosa Abra. Kablawan tayo pa ni Melchor Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Burita, ti Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosor, ni Ibi ni Canora, Eduardo ni Canora, ti Patar Agno Pangasinan, kini Lailani Rivera, ti Barangay Barlo Melsite, Mabini Pangasinan. Astamot kan kada Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas in Family, Pilimar Cumbas, Presel Mileno Cumbas, Candida Cumbas, Barangay
Gayaman Luba Abra. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galleso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominic Alcantara Jr. and family, Astapkin Meli Niego and family, Chopilo Balvin and family, Berilio Balvin and family, Leto Balvin, Dennis Aguilar, Benedicto Kojamat Jr. and family, Ruben Kojamat and family, si Barangay Langigan Sikin, Kandun City. Kita tingurot ki Daniel yung mentay basa, na nagapo kin Mila Agapi, ki Labrador Pangasinan. Namday ko tada sa Pagilian sa Tens Grace. Si Daniel na Paulwan, di kanto'y tanim ni Tilipat. Nusongken tilagip, dahil di nagpanes sa malum. Di panakaipas nga iti agsapa, pasladyak maura yun. Sang-sangitak to'y kinadaksanggasat, tiliday basbasnutan na to'y kararwak. Simangput ka dito yarpad, sa kilat kamutla apimanaw. Win nasamit lalagi pun, dahil di karim masyak tulang. Tayayatem minggat tungpal tanam, numpaw na yun na nagdawal, tinsaldakin ka pamataga. Lipating ka iwaksi tikunak, himjak kabalan, tatayat mo pasitin tibiyag ko, ano dumting to, mansabali ngayat, di kanto'y tanam, ito'y isip itilipat. Suray tati Daniel na Paulwan, di kanto'y tanam tilipat, anagapo kin Mila Agapi, Salvador Pangasinan. Kita tingarod ti Maysa, asunata may pakuyog ti Daniel na. Pasublienta ni Aya, pasublienta ni Ragragsa, di mo man itulong nga agsinat dalan ka, bay amon na palabas, bay amon ka kinaranggas, ta isut
mariknam lakuma